Magisusuay at tapurimanan Torili mo luto sinuwalan Kadakatongo haruson lihon Haruson lihon No gitambalut Yesus kasasalit korong memori Ay soko iwan Sinundaw kadang ketongo Yesus nason dihon Armaso Kosorot ako dinangaantakan Korwon ginaw ilponsara Kadakatongo haroison dihon Haroison dihon No gitambalut Yesus kasasarit korong mamoduli Ay soko iran sinunong kadakatongo Yesus nason lihon Haroson dihon No gitambalut Yesus kasasarit korong mamoduli Ay soko iwan sinunong kadakatongo Yesus nason dihon Ay soko iwan sinunong kadakatongo Yesus nason lihon Kadakatongo sandino di Yesus Kano misis sa takon isang nasambayang kinarahingan isang kerajaan sorga insan pod kaswabad na bayan nga ato dihay to kapag yampay kaguhan iswang dat kabaktian iti pakinon dahay Roh Kudus num yampay dahay gisambuan nuno pahit awayaan dahay susunod dit ang lumis namila dahay tarimon manahak dat kasimbanan kumat kapasyan dahay ampunan natin sanano sa dahay Tuhan kasaran dahay timpo diti kumadia isuangaran ni Tuhan Yesus. Amen. Kay maburas ako dat osanong kaswabon osanong tadaw dat sumudia tumagawang katadaw sabat bayan na pa nga hari Jumaat 12 hari bulan 3 okay? Kaun sikaw kumad panghakan dat kinarahingan gisomdot sangimiyaw kasari ta ko pa di kaswabon na bay no ina pa'y kalansanan dati nga irina da to iati na po isiriba kasari dat panghakan na kinarahingan na posik ta kapag imaham pa'y miyaw ta ko pa di kaswabon na bay no nga papakitod kinarahingan na po nga polisi manahak pakasari dati do kasiwatan dot mamuri man iti kapasyon timpo dadan do ilo na I will go do kapagulo dati lagi opposite
Mongon sikaw mamurimon da payumiyaw pakasari. Akan na pakalisih da kinarahingan. Akan na paka kasiwatan peluang katakan kinarahingan kumadati. Natilambos ta kan nakadap ko sa dapki. Jadi kung sikaw tu bagi na pod iyahom anuan kasari ko papaluang kat papatilambos iti kay si sandati damin susuab. Puji Tuhan tu mantada kasiwatan iti. Jadi kung sikaw ngay tako kumakinarahingan iati ka daw dit hatus apat na hopod ta kan matulad doon lagi. Puji Tuhan tu hara kay si sandati dat rumikat kumadaw. Okay. Jadi ubay na pa nga pelajaran na pa dati kota-kota isuang dat perjanjian baru. Right na pa dila perjanjian baru lang nga mila dati borasan dat bandar di zaman Yesus. Tukarikat na pagadi la perjanjian baru ila naritan dat kinarikatan di Tuhan Yesus di Kapagulo. Jadi hila si ba nga manandig na ka daw. Nakapapagulo ta kabay nagi. Okay. Ayat na pod kaswaban na bay no nga numan paimpoho dahilod Kisah Para Rasul 8 ayat 7 8 arahyan ako dat mangimbulay lad hitik kitab may dat okon na gidid patutunanom kito aratian ko dati okay? Kisah 8 ayat 7. Pahimpunan ko hilad ayat 4. Iyolo na padihi nakasasadid di nga pinumuli dahirid kinainan di mikuh dat papaylah Injil. Filipus mini dat isa a bandar hila Samaria. Pinapaylah siya de tentang Mesias kumatulon-tulon dahilo. Sayra ano pod ino pa tulon na kagumuan nga nakorongaw di nigitan di Filipus. Kakita di tanda-tanda di pohoran daw. Iyala na padi nga isi sa gilnawa dila da minunari mo nununang ko it pinabar di Filipus. Ayat 7. Mantadat ginumwa na tulun dit nasuang gorod araat saliwan na di rusad-rusad di miyampay dat maram garam agumutulun dit nakakung di numan lingasay gisambot agayo di kataadan dahiri kota idi. At ilambusan na pa dati lat ay pembacaan dati lo nga milahi gisambah hilod ayat 25. Okay. Jadi sira na pod intangan dati la ayat 7 8 pinapakita dot ilo na pod roh dorogon rogon na bulag kadapan to matayin ta kagula latirik lod aretan rogon ilo na po roh da araat tay ko rogon iyolo nga nabaras sa tangolun dat haro numati ikoyon koyonon dat iyolo na pati nga hino ka da kayo na pod asarom hingga natiyan ang daragan haro na karaitat ikampong na pagi punsong tana
kumbal. Kumbal ako dihilad ako po daerah Tongod di tahun 2007. Itinapasang ulo niti nga atumbayaan na sila tiyo-tiyonan nga diolo. Hara di punsong tana sumunih di hirid puyut tu ina pa itiyanan di nga hara tarigi hara puyut san suni di hit punsong tana nga lipupudyo kasya pemuran siya tumantada pinampang matutulon ide kada nang ngayo sangkula ila lipupudyo den nakuro kangkum tok tiyanan mo tilo ka. Diala na papanumbayaan nga itinapat tiyanan dorogon nga sakirat ikampung-kampung ki painsuang na hikamanda lipupudyo no gadi lipupudyo kang ko dito nalihuan na di punsong tana kadahad do lipupudyo so ayan ako dit araw to di rogon na paingan ngono ukado tanay pamagya suwangid di kinabuli-buli di tanay ay la sumunihi tana nga tanay at papasuni kasuayan ako dito ako kuroma di kapila kamon walay rogon nga ukado nga tanay suwang nga inapay atumbayaan dat iyad ni katumbayaan nila di bagi akan napakalipupudyo itiritudan daway iri na kakuhaan dat to kadi mo ipamuwala dila tudan daway angay mang kadi abuli may lang may na pa lang ka nga lumon ni tatantalo ka ulam tapat ka piyo nga hingo di da pilang-langan takanang kunda rim ay bogi aabulingan ukado tudan daway ka tumano dapat ilmu datang ulun nga sakira na pod hirihi tudan daway patadakan no na pod sa lunsog tay ka patadakan no dat ay to suway no pamadi halipo pudyo yun na kutabulod patadakan no na pod pipe tay ka patadakan da sa lunsog nga kada ngayo suhuto itudan ka dungan na pasuhuto nga rumasak kabo jadi hir na pa sakit ditudan ina pa mandati bayato imandati sampono kung sayo na ampangan mandati bayato nga hiri sasawa hirin di patadakan ka kabo tu sakira na pod ay ngon sangkulo ngon ungkuday tudan nga rumasak ka arag nung tiyan do reki anan do asa nongat ako naka original bagi ay sige sala dihirin da siba nga pagindo si namo tidati nunuk ko pohom ay ikamon da tangolun da hirin mo ti harom mong ngiyon ka nagigyadi ay lan ko piyagi dat sontob mo ti dit iharay ka mo yan dat mangingintong bobolian nunuk naman ti right umbal bagay nunuk nga igamot nga intan nagigamot nga koronob no bagay agumunday san tide miya galidit no yun di sangin tide po di hirogon dat ikasasarahan to ko la nga itinaparagan nam ay baratutunan nam hinggo haro nagi ikamayan dat iyala na padim haro na itiyonan diyalo
nga dati na panumbayaan iti na porogon hinggo na pod ti pamagunan hino no. Boleh jadi dati iti siya makino. Oray tani nga randi siya randi siya manandila ki. Idi mo ti kay rogon di. Dat haron ni manahakot kasaksiyan na kumbalat ikakito dot rogon. Rogon nga may sambayang. Oray tan ka kay ina po'y pangkot ba? Karait na pa di nga randi rogon. Kadi rogon. Matu ay mayaan daray tangaran daw. Okay? Jadi iyolo kandola. Iti na panunok paginda si tulon na may panagad. Do mo da si mumangi rogon. Nga atumbayaan ta ka na pagkinarahingan na tagadon na po mo. No, di ka purimanan dat nga haro himay ginamo morim karimbot pahingunda magido nga pasarahan na pa kumakinarahingan itinapat pamagunan nuno na pa'y haro kinarahingan na sangano sa kirapyad hinerogon na hiri isya nga manumpang na direde iyati ni gimangko tinamad ang pinatumboy na kinarahingan ti pamagunan ina pa'y rogon na manumpang ni siyade nga tumano dapat tulisan di Pastor Samuel Mani haro iti kinayanan dat imandi rogon songanuwa da daw. Ina pa naretan di siya nga miagal ko iti ruma lama. Iti walay laid no. Secara physical. Laid no pa walay dire. It ano yun natulun. Ikaman di siya hiri na itiyanan ni dirogon. Okay. Okay. Minsa hakot tabay tampinay sarina. Siyaw di tampinay sarina. Okay. Jadi, inapay walay dat laid no ngay. Ano yun datulun. Nga, naritan di siya tuntutan di rogon sebagai datianan daw. Iri pagida sayra na pakarikat taka may takarikat isa walay. Sakira na pad it mimanggat ana tulun no ngay gisom. Nga miyan to na dirigi magisusuay patarangaw. Hara na pa isang karit-karit. Nipi nga sonong. Ikakurimandat ngon gayato. Pilodopon. Irin na kay kamoyan dit papakita irogandat. Itinapat tiyanan tinga doho ka. Mila takay borasan da miya galid di. Okay? Suway kay ri. Sebagai dat tiyanon physical nga walay akan na pakawalay nga iati sebagai tinandi milorogon dat suwangan. Ay landati da tinan na po dati tiyanon da kinarahingan. Nga sayra na po atang kiadan dati kain sadu takamanta da kinarahingan. Ina pa yung may solih damiyan ni di nga irogon. Jadi kada takan may pasolyo na irogon damoy iyon dahitid kapasiyan dati. Manang kiad takan pa kinarahingan ina pa yung may solih di may suwangid di ini irogon. Okay? Mada ako matihongon irogon suwang. Ngatok kom irogon nga alumista mo di matit ay tawaran ki sakira na pa sumuang siya dati kailangan tumagak si umbal ko dadi kailangan tumagak nga ilo na tawaran dorogan lo okay? Man tibaso nga tagu nga sayra na po iya diha kamilaan dati nuno nahat
Sekira napat iya di kamilaan dati nunu nahat mandati pendalano. Kailo kan napat tumaga kam hingga ngayon no. Takan na tumagak may panginjil ge. Sekira kailo tumagak ina pa'y ginawa dati umay takanori katit manu takad kita tulun. Kailo ko napat tumagak kam hilo na beng ngon ko na pingano itusin na kod agumod nila beng. Sudah pasti da itsuay kat ilad haraho kakayaan nga ini lad hara kararamayan na tangolun ge itaak ito miyagal di orang minyak asanang dali kaila tumagak nga mo'y panginjil nga ato kay milah dat miyagalid di ato kamilad rogon igitan kinarahingan nga igitani miyagalit naretani tampinay Andrew dite no muntaki di matan nga iya din giboregi ato kay milad godudo nga man kabalan ngayon kabalan na po ato ka na baratutunan ng paing kukuradaha pamimiaratinan may narilik ay padulian daw nga tibas ay atagu nga daruman no padi madi atagu dat suangan the vaccine gi kabalan na padade corona nga anakan takala gi kada ta kana umbal-umbal at daragon kombal ta kana padid ang insan gi piguli-guli ta kana diragon di kada bora sa rogon tambalot dati nga ya dihi kombal ta kana pad ang insan di kobasanan di lo ay nakombal ka di gulo ka rogon ka daw nga ako pa nakombal piguli-guli ta kana siyad may pamalugot-lugot ilo nakalabihan ni rogon harohit apakay datil do bogi pakay datil do rogon ilo sakira na pod harohit ay aparluh dati dat ngayon insa samaday tay ko umbalan do mangigitot rumikat kumakinarhingan lugut-lugut tadi ya piguli-guli pihulit-hulit ki ilo rogon na mamang dati iati mang ilo rogon nga ilo itulun-tulun dongon di rogon imbayato gunawan to kakadaw hidon rogon dat ay di sanong nga gunawan hidon rogon nga imiagali di siya ralan do may pangimbayat kada pa kayo don rogon nga imiagali di siya ralan la sakira na po mamaguna isiyad mamalugot-lugot iati nga mili mamalugot-lugot tat rumi katatulon kumakinarahingan sakira daw mi guli-guli isyo daw may pamalugot-lugot tatulon iati nga mi guli-guli na mamalugot-lugot ti kaumalutan gunahon to kala don ragon dasik kon ka gunahon na nga miagali dilo dasikil to niagal ka daw ti sakit ino pa'y lumawan di sakit lawan sakit kagad di mikroorganisme kare ay ako kay pasalat ya di nga ino pa'y kuman da arat kuman at pamalawan di lagi sumap ilo nakantelo bo jadi arat teralandiro nugar di alumisi cara di siyo nga tujuan na po nga arat jadi ino po cara do alumisi di nga gunaon dati isuang da pelayanan hom sumusuay no mati di teologi dari di bulinang ko di may panakaw asano nga tujuan katindak katutukan ako ni ka iya di kamuan di ba nga iralan di siyo miagal ko amo ni siyo tumingkod dat ato ko po yung bayat jadi gunawon to ko iti di dat isuang ka kebenaran amo to kon tumingkod da I will go dat ato ko po oriko ti tomodon dati amen kada to ko natingkod
kada to kono anway peluang iragon da moy suang dati manu to kad kinorohingan kasarepaingian da isuang dati. Oke. Kemudian harakagulot isa ayat isuang dot 2 Korintus 11 ayat 26. Nga atau kepakasuang dahilo arahyan ako insan pakagum mangimbulay muntok do kayo hidimatan it ogumudimat I will go to kana kamagi iri no matiwaya andorogon di sayra na po may suang gorogon na songulun ay siyo kasuang dat ay sa ralanda sumuang nga sayra dat haro ralan di siya sumuang hiri di siya kasuang katulun o kan na pakaisangan suangon muli jadi ikaruhang siyo itanganak di siyo ipiamangku imananga kimono ngadu nga milo hidiragon nungon suango da sayra iyati na po nga haro dimat jadi haro na po dimat mo'y nagyahubunggit iwayoan da igereja teka mo sitar tok tutudan tok ti dimat tat I will go ako nati ka haro di tuyul tutudan na tuyul na mila tutudan ni Ricky kinarahingan na ilaman nutud di siya nga iyadan lah I will go toko okay. Jadi ino po kota perjanjian lama di kanihab nga nilaan dati dot kapamansayan na po di bandar teko kota nga tujuan dot ketenteraan nagi pertahanan montok na po ti kamuan dot kota perjanjian baru kakitanan po di dati nga itinapot kota perjanjian baru nga lobi dat paingukab inaboras dat tujuan na po tamodan na po di kota perjanjian baru nga lobi kuma ekonomi akan na po kay ekonomi nga mila dati borasan dat ay boras da suway lobi kepada komersial okay hirinan dad hara na ekonomi nunu na pangahara di hirid kota bandar da oray tanilat komersial uli karna da naretan dat nunu na pangaharo ilorogon nga hinohi tu haro hikadaw lorogon naretan na did komersil rogon nga koy lohid komersil na ditim yati nga milad hiti ka nakita dati naretan dati dite nudat ino po rogon nga magihumbat kayanan dit laid na natangkiadan tempat-tempat yang tandus nga naratian lagi kadaw dati dat kasuabon na bay no okan na ko tempat-tempat yang tandus o ngayon ni dirogon nga ipiay kayanan dit kota bandar hinohisyo nakuratu hino secara fisikal ino pay kayo nun ibandar kota idi nga akon ko nadadan akon ko laid nun natangkiadan nga secara fisikal dalam rohani ino pay tulun-tulun idi nga nangakagasan dorogon jadi nautus dia Filipus damoy papaidu di tulun-tulun da nangakagasan dorogon atumbayaan ako dat timpu da dendo nga iati na hit na suhu da kinarahingan hinggo tako na po hila taka kota hila bandar hila kampung hila pia kapuruan hila rahat hila tawan iati net napili da kinarahingan dat moy popoidu di da tulun-tulun da nangakagasan dorogon paing kukura di popoidu ka ay susah popoidu
pailon taka na pailo dat buara sa kinarahingan angatan taka lamin samok makinarahingan inapahin na karangaw nakaigit ta kinarahingan daylight nga nakalakud-lakud taka paingkurah taka papaydo gumuli taka kumakinarahingan I will go taka ila naralan dati dat ay minsan mo kago papaydo taka akan napaka tulun da suway nga iati iduon taka kagas daragan iadon taka I will go taka iati net pilipus inaw to sa kinarahingan dat papaydo akan napaka iati sandiri nga itulun-tulun da hingga na pati pamagunan ina nga kagasan dating kawa daragon secara fisikal teka ila piat katumayaan delo. Jadi puji Tuhan tu nang pili ta kumatitik kinarahingan gi. Kapuriman ta kana gidid tok napili pamati ka. Pili ta kana pakinarahingan iati ni tulun-tulun dat kaharapan di siya, lansanon di siya. Jadi harodadi hot kataadan dati kandasan dati itu nang pili ta kinarahingan tok diakut ti. Ya danda diha ginawa ta ti bagi. Nga kada na dati lihway I will go ta ko iati no I will go. I will go ta ko na po kamoy na po nga ay patilambus ta ko na po ndad I will go tumitik kam asanang ta ko na I will go dit tambalot ngay dati dasway. Okay. Jadi iati na po miyagal ta ko di Filipus nautus ta ko nga kada ta ko lihuway. Miyagal ta ko nagikadaw di Rasul Paulus. Iswang dat 2 Korintus 11 ayat 26. 2 Korintus 11 ayat 26. Nga pointo na doon ko dihitid ayat 22. Oh, anak-anak harupot timpo tako gi. Harupot dam 2 minit. Hari nangkut iyala na padi nga tulun Ibrani, diho nga tulunit Ibrani. Kadi Rasul Paulus. Haran nangkut iyala na pula nga tulun Israel, iyo nga tulun Israel. Haran nangkut iyala na pula nga katurunan di Abraham, iyo kadaw nga katurunan di Abraham. Haran nangkut iyala na pula nga pelayan Kristus ayat 23. Mo barasaku demi agala tulun da mulaw nga labi ako pumatiyo kasyo. Iyo na po gumuot kinenggaritan ko asaru ako igilan inggaritan ako dat auruan no padila asaru aku kawaya dat bahaya kapatayon ayat 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Munikid dat ingapat na hupod aku rangga isot bobog. Intalu ako ningman inggarito. Munikid da iha na po nga bigodan ako watu. Intalu ako dat mengalami karam kapal osantuangan dat mampung-hampung kalamat terkatung-katung. Iswang lagi pagindalanan ko nga iha na pa nga asaro ako dat kawaya itiluyod nagi penyamun itulun-tulun da Yahudi akan ke Yahudi bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Tok. Sorohon na dati dat
ay hali piad nautus napili ta ka kinarahingan nga agum mati at cabaran datiti. No ka di Rasul Paulus bahaya di no kasil bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ilo no po apa to bahaya nga koronob no. Nunung no bahaya dahil kota. Tok ngano pa di dati ro ito elom asadapan to ko nga to ko'y kahit nga man pod aniba nuno bahaya di kota iya kayo no ko'y paingin hinak kota ay lano da ko nuno okay? Oy lano po dati nuno'y bahaya kada na wawongon da mahiwaya di bahaya milo to kad umilong kilong di magalay di bahaya okay? Nga kaduhong kadhirwayaan sangalon no dati miyampay ta ka na pakinarahingan asapan ta kay bahaya di miyagal na di Rasul Paulus no kasya di umahan ako tulon bigodon ako inggoriton ako hilad laut nga olos sa di kapal gilon ako kasyo nga mantad ka ginaw di siya pointakin kasari kumakinarahingan awayaan no pa siya rin okay? Bahaya di kota sarhon na dati napili ta kapag ikinarahingan tumaguang ta kalat kantakan til no nasuho ta ka no pa siya isiya himila manahak dati da kagiratan na ginawa okay? Kada ta ka na tangkiad kinarahingan tumangkiad ta ka na pa siya tok kampain kahang na rogan na may soli okay? Iya di mari okay. Bahaya di padang gurun berpuasa na Tuhan Yesus dilaid di padang gurun intangan intata ni dirogan hari peluang di siya dapain kukuro mamaratu okay? Itinapakapasayan dati haray padang gurun kadang-kadang kapurimanto ko adat miya galit naharap kinarahingan o tangkiadan to kinarahingan o kapasayan na po dati o gumuot kang garitan ilo nala padang gurun nged kapasayan dati lagi kapurimanto ko atu karohanian rohani yang kering okay? Miya galit dit nada jadi ata ko no rohyan bo kagikiro okay? Nga kondok kayo padang gurun di tengah laut hari isa lagu dat sayra na pod inapait lakun da kaposian nung nga bergelombang ka bila laut kehidupanmu bila laut kehidupanmu bergelombang wah mana da ko isinding dit ya di nga ina po'y bahaya kagol dohod o kita ko piyo nga pihak saudara palsu ina po'y di ko sadop nga nakawaya ta katurunan pagyang pinayan nga haroy ka daw lo kamundat saudara palsu isay da ko it mim palsu hali piya kagumuan na pod gunoan dati tinga palsu terutama la kongonduan haro na ina pwede gulong nga aretan iti paingkukuron dati kiray ba tigi kaning kumbala ko dila dat harasang ulun badu alumisan na doho dat alumisan na kiray no ka ngano ka di badu no
Dadi landet ait oh iya hatumur ge nah di lain peberi boh ibalat itu awal 20-an deh ge pengura kongonduan man po utuso itu dia ge syukuron tokoy kombalo kunod haragan delat kalau bilobid ho di dempok kilo ge ngonon da utusa diangkup koyo on ngatok koy uy ginawa ko na pohom kangasangal sorohan datit kongonduan ke no kadi oy on iti mangutus man nagid na kagulukis so aya minsakot ka ay badadi hitid do ke man nagid na kagu pudol liad mamalukis nga haraw nundit ayun nando ka kilong nundit oh lumis lagi haranit pokakayoon padilom paruruhokon nagitil oh palsu ka iti ila kirop ba ngon idong karabok kirop man po putom pengko ano pa ilangait ki alulumis mutigad okito ki tepat ka ba yo nga alumisan ako kakito nga palsu maritid ini agumo girawat maaman na po do paitungo tok aluning-luning mati ne nga kok kita dihiti nga misuay di watik kahiti humiti liyaw adi kopi pasas ang gaya tapayas tahu-tahu dawai tamadi eh kan ka yadi kombalo ko dinsan na nakarangod kombalo tadat ikaretet iti pundan bo tok agayo mo ti tapayas so pundan oy handa dawai ri kombal matu di mine pangintang to koylo ang gayo pakaw nuno gabus ki inugay gabus idi nuit kaubasan nga idong Korea di pa kayo ki palsu ngay ka ay ba mangurahi palsu piya kadapod ay mangigito karatuan kumakin narahingan ki ino po hit ay mamarato idi kongonduan ngay nga gara-gara dat mangilumis kalo kiray mamaitong gara-gara idi kalambat ako may sambayang iri no mati iimpunan ni did ay asanong ko asihat ko piyo hari sabat tagi nga to kumagalisun panan manulid dagit tabuk ki it ayon rambut ka o kono ko raso ko ayon tabuk piya nga ayon milanat pundet tilo dat ayon rambut magalisun bonday tabuk ki jadi hali piad palsu hiri nga pasti kandat amo mangantob dati rumikot kumakin orahingan sakira na pasabab da mo may toko sambayang kalambat ka may sambayang gara-gara mingkahid di tabuk puri mo na datid iri no mati pangimbayati ragon ka daw ayon rambut alaid ko piya ganda rebonding o badam-dam inda rebonding ki nipon nakaitam-itam mula doon niponom yadit man na di utuso miss mo tigyan ni rakon na harap ya gandila nga miss kopiyo maganda asukupan nipon ki kamano pa nga itino pa palsu nga itinanda dati kani ka kasala kopiyo nga ino pa ikasala edi nga sayra dat itino pa tinandati nga suway ko itinanda tahakon na kinarahingan idua nila kiray lukisan kago kakitanan na po nga kiray gya kasari
kada pundet idu ilo kiray nga paingka adi kiray da kayo akon nagadi ka normal iri iduan no pialo nga hila kasari pamalukisan normal pak ay kakitanan dati manunod wati katabuk tok na konsado naman dito pelajaran dati manawati katabuk kada pod iakon ka wati katabuk katulon na iti pamagunan suway na po ka osilaw o purak no po wati katabuk ay tom haro otomo katabuk ay sabagi suway na po ka harod suway na po kay watik di harod iti pamagunan miagal ka oy tom o purak o silaw mano na po idan guntamaw akan naka normal guntamaw haragay tambolaga guntamo di otamo turipos la tutunan dati mano na po idan turipos sa tabuk aragang-ragang hitim otamaw hitim o silaw hitim yung didamposis pangasilaw akan naka normal at yan di normal ka na po nga itabuk kat harad hiti pumagunan secara normal o itom o purak o silaw manta ka na po positive lagi sabab na po di ka nga doon yan di nga may dandad harap perhatian di karuhang tokom ogot sip tilo kadi ir ni gibada gari bo nga no kadid mo ang ilumis nila hingga ngayon may kabandaran hilo na pandaw wala yung pay kukurag hanhanom ay sa garong okay jadi sorohon na dati dat hali piad no pili to ka kinorohingan dat tumagwang iti panginjilan nga gumo matiti cabaran-cabaran ino pa'y cabaran da bobo sa agat nga haralot saudara palsu isaylo kada na dati borosad isaylo saudara palsu nga pastikan dat okon ko iyati okon ko iya ilo saudara palsu saudara palsu na polom asa nang nga itaguang nga itahuri na pangamangakan borosan na pa dati ilo lagi dam ilo na bolo bo mongom pinay dodondo nga idahuri na po nga akon katong pinay it pura-pura haro ka pura-puraan salam ngompo ikaw mo yan dati musuh dalam salimut ada udang di sebalik mie ada udang di sebalik batu munsang berbulu domba ay ndak yun di kagari di jadi haroh pialo nga pastikan dat okon ko iati irihi ko pagulo panatasan na dati ilo na po kamundat saudara palsu nga okon ko iati I will go to ko mada ako ni hatid ihan pa nga palsu ka to ilo na pagyat kaboboyuhon ilat saudara palsu siyaw dito kagalagal dilo kongonduan ki miagalod dit kongonduan ki agu lobi pa din na dato agumo nga la TikTok ki nga iho nga kuy ka po may pingintang got hara na ginda tempo may pingintang ilom WhatsApp po nga arikatan hara na nga alumista mo da tabok ngon pugas at tilo nga galis si digi iati sebagai magyong pinay isuang kaboras kinaringan kada to ko dit palsu poing kuroh to ko no po sebagai pananu da kinarahingan di apatut iri to ko no kada na pura-pura sakirano pod pura-pura to ko tulun da suway nga ay milang manghup dati pura-pura ta kano pod agirot itambalut kompinan dati suway nga amilo dat mga hak manghup dati jadi
man to kono pohit berpijak di bumi yang nyata aratu to kono po magakun to kono aratu olomok no po magakun to kono olomok moy dat iati no po nga kanud magiuhup dat tumaguang itit kawawayaan na kaposin no po magunan paingkaan nila pagindalanan dati sebagai pelayan na kinarahingan o gumuilat awayan dati dat imilod kainggorit dati isuang kakatumbayaan nga hali piyamya galidi sorhon na dati dat ino po'y kinarahingan dati nga agayo hot di siya do kuwasa buli jadi mantado kalau mo kan dati iri nagid iati na po nga labi dat ogirot makinarahingan ino paday karahian dati nga tok kadoh ginawa miloh ko pada miagalilat pananud da kinarahingan dilait milod mangugad dorogon milo mangubat sumakit iya dadi tasaroko nga ailan dati monikid dati ti ino napili to ka kinarahingan magisusuay kamampuan dati buli jadi ihan pati mimbara sa Thailand ko nga ino pa'y papawonsay iyo kayo jadi may to kano puri mo na ilat cabaran nga I will go to kano moy dat ginawa no po dati miloh dat sumodia tumaguang donunulo kantakan ngono mati dati pati lambusa ilat awayaan di Rasul Paulus asaru akud akodop kasyo loson sinum apuri manan ko na diyo itu nagit keke araw min suswa basan taon tokoy itu dit ay sukup kapi ya tadop semua dia kapatit tumaguang kapalat tanghanak kat tumaguang kapasikulat tanak son tabi karaja manu uhupay suay pay dia karaja semua dia pati pelajaran ay dadi asukup kapi ya tadop ilo nagi suay pod loson kasi sinum jadi montok na pun dati sebagai dot panahnud da kinarahingan haran na pohit pelayan da kinarahingan kari kata kosong kedua dati nga tok kadaan uhatan ng loson ko loson sinum akon hindi ka ina pa yung may lawat dati di nga akon kay rita mo dan di bo nga ay say sala bo ang atan na makan nga kada no dat kasawok na siya sansagan pa kagum may second round mamatay ta kana di siya did mongontok ta kana di siya sakit tat mo no nayahan no nga ay may pubo ka hodi ka yung nga miyagali sala mo ti diri oilan ko piyo oilan na siya daw limit sansagan dati miagalit tapat-tapong panuaw suabe dati ribo nga monansag na pumadihom ngon na pa di imbulay ko piyo nga manu to kad ay si osihat asaru dat berpuasa nakuro tu asaru loson ay sa takanon so gitan ay so garong ilo na awayan di Rasul Paulus sila nga ginawa na pom tujuan di siya mamiyara dila tulun-tulun na kinarahingan jadi kada ta ko pamusaraw di tulun da suway may ta ko nagampyo I will go dati may dat inapahit kasadiaan dati dat tumaguang itit palayanan dat ila saliwan nga ato ko no mintang-intang ato ko no ragu-ragu kapanaw ta ko no po kasaliwan ta ko no po nakasadya ta ko na tumaguang pagindalanan dat palayanan dati jadi puji Tuhan
ya sio nakalanut timpu dati mentadi kampayan dati kada dati lihuai suab tadau sabat kasuabon da suab harap pelajaran khotbah dati da suab moidet ay asimbayanam osonong da kawayan dati nga tadaw da bayna hari persiapan sadia to kana da tumaguangkat ari katitid tadaw sabat. Jadi pahitian tak pati kebaktian dati det kasuabon da bayno miampay tak pakago di Konsikahan Production montak dot lagu tema da KKR dati. Mo bisusuay atapurimanan Torili mo luto sinduan Kada katomo haruson lihon Haruson lihon Nong bitang balut Yesus kasasalit korong memori Ay soko iran sinundaw kadang ketong Yesus nasondihon. Kaya montak kapailan dati nakasuang hilad grup DM harot talu tulun dit naroy tanda iti himan dati igitad isuang da sambayang kanda pa ko timpu dat iti kebaktian dati nga idoa pribadi magyuhup takad isuang da sambayang mentok da kalidasan nga dati da insanan sumambayang takan lagi mentok di kombidoy kunsar Liasa Sumail Florence Maidaw isuang dat ay cabaran maya iti kalidasan tumayan tokod dat oinggarit harok oinggaritan dio lo yati kadaw nga kagumuy sakit tokod ti nga magisokadung tokod kumakin orahingan sayra dat orikot tado apo pribadi nga maano dati igitailet na right dahilo. Jadi harana po hit orahyan dati igitan isuang sambayang man gada ko pasurata dahilo gurup irini pagihupan dati da isuang dat sambayang dati manigita daw. Jadi tampinay kombidoy liasa Florence paritan dati isuang da sambayang dati da timpu dendo nagi sambayang dati secara pribadi. Oke, mantadidi kano magisisa takad isuang sambayang. Kinarahingan isuang kerja sorga kasuabon ditiin sampo daon sikaw yahay maya dit kasiwatan dahay misiso dit kasuabon di bayno may dadat nununa po hinawayan dahay sakirad kasindual gasoh dahay napakiampunan dahay sakirad kapasian dahay miagal limin sadu kain sadu kumadia nga bayno gumuli ihay pasaran dahay kapasian dahay kumadia tunay laanam na purimanan dahay itinapot pagindalanan na kapasian dahay hinggo na po kayo ng dahay nga ang gumu na patit ay milam mangimbayat katumbayan dahay tumangkit man tadiya sumambayang hemon takit ang pinay dahay iswang dat masala kesehatan nununa po hit
kapurimanan dielo nga may nilo kamawo sakiro mientak na karahian no nga may nilo lingasay gisambot ilo kadaw nga kano pa papatilamus da palayanan kumadia paing ka nagihad insanan o gumuot ta ruwal latinandahay nga may kasarihay anu ay da kagarasan da ginawa tumagwang kakapasyon may dat nununa pa'y awayan dahay nga ina pa'y katumayan dahayom at tumangkit mantadidit pinatudok no miyang pa'y dahil iswang tindalanan da tadaw dobay no gisambot kapiruba kagahay da suwab tadaw sabat no at taod kasarihay da magisisad iswang na perbaktihan iti nasamayang dahay sa lubon dahay kumadia iswang aran di Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati da kaswaban na bay no kapiruba ako dat kaswaban na sabat da suwab inakaw po sa nang kaswaban